Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Araya joni nde deftere wetende fiqhu sunnati lil atfali wal mubtada'ina. Aray denka as-salatul jama'a wal imama, julde jama e almagol. Ɓe wi yustahabu ino yiɗa ayu salla nde juulete fil masjidil ba'idi e juulirde ɓurde woɗɗude nden, wal kathiril adadi e ɓurde ɗuɗude yimɓe nden. Ko ɓuri moƴƴude ɓura yiɗede e juuloygo ko hara déplace to kama yaaka ɓuri woɗɗude ɗum. Hara kadi ko ɗum yimɓe ɓen ɓuri ɗuɗde, no yimɓe ɓen ɗuɗiri wo baraji ɗi woodiri. Rabi'an ɓen naya ɓunnu as-sa'yu ko yawgol ngol ilal masjidi ka juulirde, harawti yara fi huduyin e deƴere wa waqarin e moko baaku, hara nayi neɗɗo no doga. Wala yajuzu isra'ul khuta, dagata ko yaccingol taɓanɗe ɗen inda sama'il iqama, sanga neɗɗo on nani darnandu ndum. Ɓe gandi buy si tawi ari a battike ɓe nani no darne do yiyay ɓe doga, senti no faala tawede law aray law. Kono dogugol ngol dagatako, sellata. Ela sallallahu alaihi wasallam ɓe maki idha ataytumu salata wa alaykumus sakina wal waqar. Si ɗon arde ka juulugol haray waɗe duy waɗo moko bayagal. Dogugol no ara nata ka julde, onti ko mari duuɓi wara o li angal moko bayagal makko ngal. Aray ko yonti sellantamo dogugol ngol ɓaw nani no darne. Khamisan jawabun yustahabu lil imami, no yiɗana imamon fi salatil jama'a ka julde jama, ay yukhaffifa ndew foygintinanta julde nden bil musallina wonande juuloɓe ɓen, khassatan surtout non fil farida ka julde farilla, bi khilafi ko lundi kon qiyamil layli juulugol ngol jemma, kat tarawihi wana julde tarawih wa tahajjude julde jemma. No yiɗana imam on si tawi mo juulude ko julde farilla woni julnude juuloɓe ɓen, o foygintena haraw juutinali ha fiƴƴiti julde nde, o hawrina o waɗa doy. Ɓe gandi ɗum waɗino sahabajo goto wullitano, wawi nelaɗo la yiɗi juulugol ɓawo makko, kono sa yeya daroto ronka o juutinay ha ɗande nelaɗo noddi mo ɓenni ko hanno juulira kaari wolle kaari wolle kaari wol leydi ɗin ga. Nela sallallahu alaihi wasallam mi ɓe marno jikku ka juulugol, si ɓe juulude wano yimɓe ɓen heewali ɗon, ɓe wawno juutinde darnde aranere nden fiyo fof tawe ka darnde aranere. Si ɓe ari kadi ka ruku, ɓe wonayno ɗon ha ɗaccanango to teppe goɗɗo. Ɓe yahno kadi julde go, haray ɓe anni juutingol ha ɓe nana paykol no wulla, ɓe yaccino. Edan haray no yiɗa imam on nde foygintinanta juuloɓe ɓen, surtout noon julde farilla. Kono amma qiyamul layl, tarawih, ɗo yo juuti ko juulugol jemma ɗo wiya daragol, ɗon ko daragol.
kono julde farilla den onti hawre na den ande jangino ko buri jutude julde farilla den ko ombo o subaka on ka on to may ko fana on ara lansara on ara geje den sakito ma ara geje den ara alansara on sakito futro wana den ande alansara ko demi fana si fana on juti ara ko ya ado alansara on demi si tawile fana on rapidi ara ko ya wado alansara on ko fana on na ya eta ara alansara no buri fana jutu sadisan jaga bunun salatul jamaa julde jamande yamhu Allahu laka Allahu mirante sabu mayre biya sabu mayre al khataya gopi madin wa yarfa'u laka biha darajati o bantirane sabu mayre darjaji nin jawoy gol kal janna si onti juli julde jama bakkatuji makko to sokini fo Allah yafo taw ko do wadi wattane yili do andi buy benna tun sawadi unde kari Allah yafanto ma bakkatuji madin fo jama sikka ko bakkatuji din fo ko to sokidi wiya bakkatu njano siga zina nyore baddi wujugol fenugol jamfagol jattugol wargolore shirku ido fo ko tubante ya non si tubugol no satti wadi tubugol sa jodi kedo jonani min sidinno Allah yafano la aya foto mo juli julde jama Allah yafanto mo bakkatuji makko to sokidi fo Allah on bantana mo darjaji dingo ya nyande darngal o tawa aljanna ka wono tadum tuwi sabi anje tabunnu khullu khatwatin kala tabande fi tariqaka kalawol ma ila almasjid ka julirde turfa biya bantirte sabu dennon darajatun darja kala teppere ko tippuda wi ko dum wadi si yawgo ka julirde ka woddi don no moddi sa tippi tun sabu den tippande don Allah bantirante dum darja tippande kala tippande se ko moto non ma auto ardi pa na pineje den tippata wi bantani yedugol fawtere gurgol baraje bata ko mun kadi ka fawtere mo fawti kay fayata goy mawɓe ma kay amundu fayata ɗon nana ɗum amundu fayata sa yiɗi fawtere moƴƴere nden ayɓata mbuuɗi ayɓata dina moƴƴum ka fayda ko be tu yangoɗa si heɓa moƴƴereji ɗin fuu idan ɓey wattum haalaka mehanema biya sabu nden noon sayi atum bone sa tippi ñamal ngal bantaneɗa darja sa tippi nanal ngal montaneɗa bakkat annon ɗo joni juulide siko woɗɗude andiɗo a heɓay buy ka si tawi noon ko ya yalta tun ka chambre ma naata ka juulirde ɗon kadi ko bere ko tippuɗa konko an andi ko bere noa ton jini famina jettata ɓunɗo al malaikatu malaika ɓen tastahfiru hino insinano wa tad'uhi ɓe torano lil musalli juulohon fil masjidi ka juulirde ma dama fi sallahu fannihimo ka jonde ka juuliɗo ɗo no jeeya ko ɓuri mawnude sa juuli ha gayni ka juulirde a jooɗike ɗon a habbitike kadi wagutaro won fanniɗa jooɗi ko naɗa windede kon ɗo juulde baraji juulowo windanaɗa ɗo fanni a fijaji goo ɗiɗi malaikaɓe sononune joomi yafano o joomi yafano ɓe torantomo fanniɗa nder ɗum waɗi haray salmingol to assalamu aleykum diwata o tato memoya yaasi a famali ko ɗum waɗi julɓe ɓen no hani andude ka dina si waɗaka ka sena ɗum daari moƴƴereji ɗon ɗa dogude an assalamu aleykum tun a yalte ay baqiyatu salihati a waɗali ɗo a dogi a yeyi honno ɓirta nde moƴƴere ɗon en nani woɓɓe no soƴude buy kon ɗum doginde ko yawgol ndaara balo ɓette si tawi ñande goo guine gañay no awa kono ha to a tutugol ko duwaɗa wadde ko ɗum mawɓe wiyata bare ma e dengal hotollo ɗon nana ɗum bare si reeni hotollo andu maayi ɗon du tardi waɗi noon si ndu reeni hotollo kon ko moƴƴi wo ko moƴƴi bare ñoantake kufuni heɓata sose tol na pisa ko kaftane ka si koye maaro bete ndu maayuno reenugol ñande goo ay si ndoɓal tan ko waldo e ɗay sayre awa ko ɗi jokkuɗe iɗa acciti ko duwaɗa wadde ko ɗaya jokki ko woɓɓe duwa wadde
ida sonka kadidu wallahu almusta'an. Idan haray fannonti no jodi ka juuli don malaka ben no toranade mo yalla yafanu. Jena bunnu almusalli juulo won fil masjid ka juulirde zairun ko ardo hiwragol ila allahi ka allahum ko zuriɗo allahum fi baytine suudu min buyuti jaade cuuɗe allah subhanahu wa ta'ala waya ɗin noon almasajidi ko juulirde ɗen wa haqqu haqqe alal mazuri dow zuraɗo a yukrima zairahu ko nde o teddinta juuriɗo mo. Enen fof goto kala siwi ka iwi yayi kama o hewti haray no waɗɗima teddingol mo ikramu dayf ko koɗoma jon noon ɗum ɗon koko waɗa ka dina kala ko ɗaɗo no waɗɗi hoɗaɗo on teddingol hoɗiɗo mo. Jon noon sa ari ka juulirde ko a koɗo allah subhanahu wa ta'ala. Jon noon ko kanko tigi wi no farli kala hoɗaɗo dow teddinta hoɗiɗo mo a ari a hoɗike jomi men teddinta ɗon no jeeya nafoore argo ka juulirde. Sappa bunɗum ɓe wi anta fi damanillah angiɗa e waɗɗitande jomumen e garanti makko wa hifdihi e ndenka makko ma dumta tusalli fil masjid fannida juulude ka juulirde hay hunde heɓatama jomumen no aynuma no hiwma accidatama e hoore andi nelaɗo torotono allah wata accidan e hoore am torfoto ayin bere maƴango yitere si jomi men accidima hoore ma maƴango yitere wotere a yedde kisan jomi jon noon fanniɗa ara ka juulirde juulaya so noyɗa ara juulaya joni men accidatama e hoore ma ɗo ko moƴƴere. Sappo e goabun ɗum oye bushra welo welo wodanili ma yusalluna alfajra wonande ɓemɓe no juula suba kan wal isha'a e geeƴe ɗen fi jama'atin e julde jama bil masjidi ka juulirde bin nur welo welo ɓe weltinirama annora a tammi timmugo yawmal qiyamati ñande dargal. Juulowo subaka ka juulirde e juulowo geeƴe ka juulirde allah fodimo wondema waɗanaymo annora timmuɗo ñande dargal. Qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki bashiril masha'ina fi dhulami weltine seppoɓe ɓen kaniɓe ilal masajidi ɓe yaaka juulirɗe weltinireɓe binnuri tammi annora timmuɗo yawmal qiyama ñande dargal rawahu abu daud. Juulugol subaka ka juulirde e juulugol geeƴe ka juulirde. Sappo ɗiɗa ɓunnu allahu azza wa jal allah tedduɗo towɗon yu'iddu laka imo heɓi lamma nuzulan fandari fil janna ka aljanna sa ariɗo ara e webulanima fandari ka aljanna. Qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man gada ila al masjid kala dawɗo ka juulirde aw raha ma o hirndi a adda llahu lahu allah on heɓilanaymo fil jannati ka aljanna nusula werde kullama gada tuma kala o dawi aw raha ma o hirni rawahu muslim. Allah subhanahu wa ta'ala si neɗɗo on dawi wandi subaka on ka so hirndi geeƴe ɗen tuma kala waɗi jomumen no bilani mo ɓe maranaylan ɗo so maayi o ari ko ɗum ɗo mari ko min waɗanimo ɗum haray mo waɗana werde ka hoɗata ɗo ñande darnal ɓe mana ka aljanna. Sappo e tata bunɗum ittafaqa alfuqaha'u karamo ko ɓe figuɓe fottani ala anna qalla adadi wonde ko ɓuri fanɗude limore tan aqidu bihi ljama'a ko tawata kontete jama wigo ko julde jama ka juulirde itnani ko gila ɗiɗo ka fiƴiw ɗiɗo tun si juuli woni julde jama ɓe baraji wiyaɗi wawa on ɗum an yakuna ma al imam ko nde wonata kanko imam o wahidu ma ko nde wonta kañum imam o wahidu goto ara kamɓe ɗiɗo ɓenni fa yahsulu lahuma heɓana kamɓe ɗon ɗiɗo fadlul jama'a ɓural julde jama ko ɓe ɗiɗo kono ɓe ɓi baraji ko jama fof juulayno. Wa tuhtasabu as-salatu julde nden konte jama'atan julde jama idha salla al imamu si imamu juuli ma'a wahidin wondude goto
walau kana sabiyan nay siko paykugo juulidi awi mratan ma ɗum sonnajo ko kontete ko julde jama. sappo e nayabun ɗum la yajuzu dagantako lil muslimi julɗo an yusalliya nde juulata salata nafilatin julde nafilo bada iqamati salati ɓawo darnugol julde nden wa qad naha rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam an dhalik nelaɗo haɗiɗi. si neɗɗo hewti julde farilla nden darnanama na yo juuluɗon farilla bimana na yo juuluɗon julde sunna. balɓe wi sonti naati ka juulirde si o hewti tawi mo mari nafila qabliya wano rakat alfajiri on so o hewti ko darde ɗiɗi tun o juulata donc rakat alfajiri on o juulata ɗen ɗon lontike tayyatu masjid o donc o juulata ɗon ɗe nayi de. amma so juulino rakat alfajiri on ka suudu so ari ka juulirde ɗon haray mo wawi juulde tahiyatul masjid on ɓay nelaɗo koɓe maketa jooɗa waɗal darde ɗi. siko fana kadi hiɗa wawi juulude kadi ɗiɗi si tawi ko qabliya fi fana wonɗa juulde ɗum ɗon kadi lontoto tahiyatul masjid on. wano noon kadi woniri sa tawi julde nde darnanama sa juuli ɗon kadi a yoɓata tahiyatul masjid wigol a juulal ɗen en faami. ayi aray na yonti arɗon ɓayno woɓɓe ayatayi no haɗa e saffeji ɗin feewa fi ɗum ɓe ara ɓe daro hiɓe juulude ɓe neeɓina tawa julde farilla nden darnanama kamɓe kadi ɓe débrouille juula ɗon. ɗum waɗi andugol dina kan si waɗa kano laba ha nangi yangi joni men ɗaɓɓiren ko moƴƴe koko moƴƴi ko ngimmumo woni e ɗaɓɓirde ko wi ko alladina amanu wa amilu salihati wana ɓe golluɓe ko ɗuuɗi ko wi ko golluɗo ko moƴƴi ko fandi o si moƴƴi ara e moƴƴirima kono ko ɗuuɗi o si bonni nafata nelaɗo ɓe aɗi ɗum ɓe qawle e konngol maɓɓe ɓe maki ida uqimati salatu si julde nden darnama fala salata julde ala ɗon illa almaktuba sina waɗɗinde nden rawal bukhariyu wa muslim wa mana almaktuba wo ko firi maktuba on ɗo ay salata alfarida ko julde farilla. sappo e joaɓum e sakkitorum ɗum ɗo man adraka rakatan kala tawaɗo darde wotere mal jamaa wonde e julde jama on wagade atrakal jamaa haray o heeɓi julde jama. sonti ari o tawi jama on no juuludasi ko ka sakkitoro woni so wi allahu akbar o tawtiɓe ɗon haray o windante julde jama haray o heeɓi. wa alayhi no waɗɗimo noon an yutimma nde o timmintama fatahu konko fuutimo ko ɓe attimo kon mina solati ka julde kono ko bada salamil imam ko ɓawo imam on salminde si imam on salmini on tuma waɗa ɗum. wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. noddine حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Araya joni dan jangu de fiyo sahabajo teddude weteɗo Salamatu bun Qaisin al-Ashja'iyu radiyallahu anhu. Araya jangino kaɓe wino ɓe natude nde saare wetende Ahwaz. Saare nden ko saare nde tawata ko wande pelle mettude ƴawde. Bolle no ɗuuɗi e saare nden, jawe no ɗuuɗi ton, ino waɗi kadi beeli ndiyam tawata ko marɗi nawnaje. Kono e nder ko ɓe yata ɗo sonowo kanko Salama o waajotoɓe fii wonkiji maɓɓe ɗin deeƴu. Si woni jemma ɓe janga Qur'an haa ɗum waywa si yejjintiniɓe tampereji ɗi ɓe wonno ɗin. Ɓe wi imtathala Salamatu bun Qaisin no jaɓi li amri khalifatil muslimin, yamirore lontiɗo julɓe ɓen. Fama wonali inil taqa nde fottuno bi ahlil Ahwaz, ɓe yimɓe nde saare Ahwaz, hatta ha arada o weɓiti alayhim e dow maɓɓe addukhula natugol fi dinillahi ka dina Allahu. Fa aradu, ɓe ɗurni, wa nafaru, ɓe dogi ɗum. Wande Umar ibn Khattab o wino mo sa yehi nodduɓe taw Islam, si ɓe salike ɗum wiyaɓe ɓe addi jiza, si ɓe salike ɗum on tuma non habaɓe. O noddi ɓe Islam, ɓe wi ɓe sali, ɓe ajaka e ɗum, ɓe natta ɗum, ɓe dogi ɗum. On tuma fada'ahum, o noddi ɓe ila ita'il jizya, ga yoɓugo sagalle. Fa abaw, ɓe sali kadi, wastakbaru, ɓe mawnintini. Waɗi sa wi a rewata jomi men ɓay ko leydi makko on ɗo, awa yoɓu en po ko julɓe ɓen huwora. Non no yurmi. Hari ko enen yoɓete, waɗi jomi men waɗiraɗe leydi ndi sina fi jiyaɓe maɓɓe ɓen. Innal arda yarithuha ibadi as-salihun. Ɗi leydi ɗo dey jomi men wi ko jiyaɓe a moƴƴuɓe ɓen mi accirini. Joni yahi ha ko ɓewna julɓe ɓen yoɓinta julɓe ɓen en pou. Kono ɓayo yownogo innali ibadiyatum, ko wi ko salihun, si ɗum moƴƴi kono yoɓete, so moƴƴali yoɓon ha dartegore men ka. Ana ko jomi men wi kon firtoto. Ɓayo wiɓe ɓe yoɓu, ɓe sali, ɓe mawnitini. Onon kon gonɓe a yoɓi noon men, o yimɓe araboyi koye men waɗayno ɗum e ɗum, ara yeeto ɗon men yoɓa wade o mukkitike dey joni. Andi ka ɓe yahe saare o woni ɓe yaworaynoɓe, si ɓe okkodiri ɓe tawana ɗum. Ɓe maki falam yabqa yeddanoki amama almuslimin, yeeso julɓe ɓen, gayru rukubil asinna, sina yanangol hare nde. Ɗo tawɓe ala solution sina yo piire ɗo ko hare nde. Farakibuha, ɓe waɗɗi nden hare, mujahidina ko ɓe waɗoɓe jihadi fi sabilillah e bantugol lawdina Allah ngo. Raghibina, tawi ko ɓe lerɗamɓe bima indahu, koni ka Allah ko min husni thawabi, e moƴƴuɗum bar jari nde o mari ton. Daratil ma'ariku, hare nde yiilodiri. Hamiyata laga, wulu ɗum e yiite mum, wulu ɗum jawugol mum. Mustatiratu sharar, huɓiti ɗum bone mum. Ka yaruɗa on ko ɗon no huɓiti, mustatir. Wa abda fiha alfariqani, feññini ɗon feddeji ɗi ɗiɗi, fedde Salama nden e fedde yimɓe Ahwaz ɓe e feraɓe.
ɓe feññini min durubil basalati immorde noneji e cuucar reeduji mo be maɓɓe holli ko gorko malam tashhad lahu lhurub ko tawata ha hande hare seedaki nawiran siga nden non hare illa fil qalili nadiri sina seeɗa ko tawata siga mum ɗuuɗa heɓugol o jeyaɗi ndi ɓe wanno ɗo ahwas ɗum maretti ma labithat ñiɓani anin jalatil ma'ariku hare nde ñelti an nasril mu'azzari ga e polgal feeñugal lil mu'minina wonande julɓe ɓen gondimɓe ɓen almujahidina waɗoɓe jihadi fi hon ɗum ɓe wonno waɗande jihadi ko li ila'i kalimatillah ko fi yo konngol Allah ngol won dow fandi ko ko jokkuɗen ɗo fap ko piiji nayi woni ko ɗaɓɓa fanniɗi ɗo waɗani haray ɗen jokki ma mayengi mum ɓe wi ko awalan ko islahu annas wa ta'bidul bashar lillah wa an takuna ad-dinu kulluhu lillah wa an takuna kalimatullahi hiya al-ulya ko ɗiɗo nayi ko etago la yimɓe ɓe moƴƴa hara goɗɗo wujjata goɗɗo goɗɗo toñata goɗɗo goɗɗo barminta goɗɗo goɗɗo fenata yore goɗɗo goɗɗo jampatago goɗɗo goɗɗo kansata goɗɗo hara hay se ala dambugal ka suuduma hara sina hendu jangol tawma ton a hula goɗɗo no naati luruma ɗo ko aranum ɗum nafoore ko na jangede kon ko tata noddanoɓe joomi men ɓen no dari be ɗum waɗa ɗiɗi eto ɗen ha jiyaɓe ɓen ta ko allahu tu rewata ɓe acca rewgo kona allahu subhanahu wa taala tati ete ha tawa dina woduka kam fof ko allah tun jeyka hara goɗɗo go kañum ka créyaɗo ko rewire nayi on eto ɗen hara ko konngol allah ngol woni sengo dow kala konguɗi ɗum hara se yeddodiri e wowla goɗɗo a allah ko ɗum ɗo wi ka qur'an o addiyayon hara lan ni en ala ɗon haala wi go awa en nani ko ɗum ɗo woni gonga ɗande Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ɓen ɓe tayno ɓe yawno ha ɓe jebbilani ɗum ɗo ñandere go ɓayo tawi ittugo sadakuji ɗin satti sukaɓe no faala jombude kono sadakuji ɗin no sattani ɓe Umar convoqué fof rewɓe e worɓe paykuge mawɗo yoɓe ar fo wari o ari o dari o ni non on ɗo sadakuji ɗin sattinini fewdo am awa gila hande num mi desidi min lanɗo on kala ɓurnuɗo mbuuɗi 180 dirham e sadaku mi jaɓa heddiɗi ɗin mi natta ka baytul mali muslimin kala waɗɗo ɗum mi hendoyo to heddiɗin sina ɗum ɗo wawi hoynude sonnajo goto maƴi ɓawo to o wi ya Umar amma samita qawla llahi ta'ala وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا o wiya yaali allah no wi son falama wattutude sonnajo nokku sonnajo go har on jonnimo qintar ko jambalayin ko milliard ji buy jawdi ko ɗuuɗi o ko ha innete qintar ko ɗon won jonninomo ɗi e ɗuuɗude wata on jaɓutu hay mbuuɗu accitemo yaada e mum ɓa on accitimo wata on jaɓutu mbuuɗu o on jaɓita ngu toñonmo e ɗaɓɓugol bakkatu Umar wi wallahi kullukum afqahu minni o foy ɗon ɓuri Umar gandal Umar wopi sonnajo ngawriti joni mi torike mi jeeji on hoynane jama on fi dewle ɗe nani ɗon e ɗon président de la république ballami ɓaduna allah on fof nde ñande o wowli ɗo e ɗo ko ɗum o convokani sonnajo mo anda to dari addi aya ɓuran Umar retiri direct konɗade ene ŋewten ɗum no woodi ka fotteten se yewti ha en gayni en fottani goɗɗo wi a on andi noon ko ɗum ɗan ɓurano wi eyi min altaya min gaynara haɓɓitoɗa bonnay ɗo o yi woɓɓe ka yara hen min ko minen accanaɗo si mi wowli ɗo wowlitatake ta jaɓu ɗum woni julɗo e to ka wonɗa ɗo ara ko allah o accante ɗum sa jooɗi ke accanama an ka juulirde joom men ɗo e nder quartier on fo na ɗon suudu makko ndu
ya ka suudu ma yewta na ka suudu ko hiɗa mari sariya ko watte ka suudu ma ɓiɗɗo ma on si waɗali ko wiiɗa kon ka suudu ma o mema yaasi ka hay ɓoyduma annay huutu jeje aron ka wiya sali on tan ɓawe waɗali ko wiiɗa ko sariya ma on ka suudu ma ka kono joni min waɗita sariya ka suudu mum aron innen kadi koko wiɗen ko marsata ɗum ko ɗum waɗi so inni wallahi si nami innuno dargal ngal ko tel aray noon fof e lannino ɗum ɗo kono mi acci ɗon tu etoɗe ŋaara ko konngol jomumen ngol wonta dow jelo maayi fiyo konngol jomumen woni sengo dow konnguɗi ɗi fof en kay tan jooɗo ha tawa tigi tigi on ko sen jooɗike ɗon konngol jomumen ngol liɓe goɗɗo e men wowla ɗum golla aray moƴƴaani tawi ko fiyon ɗum fiyo konngol jomumen ngol foolu wa hasimatin munkaratin e foolegol kaanugol lil mushrikina wonande shirkoɓe ɓen ada illahi ɓe ayɓe Allah ɓe fooli ɓe foolande kaanunde e feƴƴe wallahu taala alam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imtathala Salamatu bun Qaysin o jaɓi li amiri khalifati lmuslimin li amri yamirore khalifati lonto almuslimina julɓe ɓen fama wonali en iltaqa nde o fottunoɓe ahli ahwas yimɓe ahwas ɓen hatta arada alayhim dukhula ha weɓite dow maɓɓe natugol fi dinillahi ka dina allahu fa aradu ɓe ɗurni wa nafaru ɓe dogi fa da'ahum o noddi ɓe ila ita'i ljizya ga e jonnugo zakka fa abaw ɓe sali wastakbaru ɓe mawnintini falam yabqa heddanoki amama almuslimina yeeso julɓe ɓen gayru rukubil asinna sina yanangol hare nden farakibuha ɓe natani nde mujahidina ko ɓe aɗo ɓe jihadi fi sabilillah raghibina ko ɓe lerɗanɓe bima indahu kowoni ka Allah ko min husni thawabi e moƴƴuɗum barjari daratil ma'ariku hareji ɗin yilodiri hamiyatan lago wuluɗum jawugol mustatirata asharar huɓituɗum bone mum wa abada fiha feññini e nder hare nden alfariqani feddeji ɗin ɗiɗi min durubil basalati immorde noneji e cuucar reedu malam tashhad lawul hurubu konko tata ha hande hare seedaki nadira yiru mum illa fil qalili nadiri sina ka ɓuri fanɗude ka ɓuri telɗude thumma reftima labisat ñiɓale anin jalatil ma'ariku nde heltuno hare nden an nasrin mu'azzari ga e ngal polgal feeñugal lil mu'minina wonande julɓe ɓen almujahidina waɗoɓe jihadi li ila'i fi ɓantugol kalimatillahi konngol allahu ngol wa azimatin e foolugol munkaratin kanugol lil mushrikina wonande shirkoɓe ɓen ada illahi ayɓe allahu ɓen wallahu taala alam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thalisan tammundu yustahabbu no yiɗa an yusalla nde juulete fil masjidil ba'idi e juulirde ɓurde woɗɗude nden wal kathiril adade ɓurde ɗuɗude yimɓe nden rabi'an nabundu as-sa'yu yawgol ngol ilal masjidi ka juulirde fi huduyin e deƴere wa waqarin e mako ba yagal wala yajuzu dagata ko isra'ul khuta yaccingol taɓanɗe ɗen inda sama'il iqama sanga nanugol darna ndundu. Khamisan jawabundu yustahabbu lil imami no yiɗana imamon fi salatil jama'a ka julde jama ay yukhaffifa nde foy gintinanta bil musallina juuloɓe ɓen khassatan surtout fil farida ka julde farilla bi khilafi qiyamil layl ko lundi kon julde jemma kat tarawihi wano julde tarawih nafilo watta hajjude juulugol julde jemma. Sadisan jeega ɓunnum salatul jama'a julde jamande yamhu llahu laka biha Allah montirante sabu mayre al khataya goopi ɗin wa yarfau laka biha o ɓantirane sabu mayre darajati darjaji. Sabi'an jeeɗɗa ɓunnum kullu khutwatin kala taɓande fi tariqika ka lawol ma ila al masjidi ka juulirde turfau biha ɓantirante sabu ɗum ɗon darajatun darja wa tumha laka biha montirane ɗa sabu ɗum ɗon sayi'atun bone.
tamina jetata bundum al malaikatu malaikaɓe tastaghfiru ino insinano wa tad'uno duwano lil musalli wonande juulowo fil masjidi ka juulirde ma dama fi musalla faddeymo ka o juuli ɗon. tasi'an jena bundum al musalli juulowo fil masjidi ka juulirde zairun ko juuriɗo ila Allah faade ka Allah fi bayti ne suudu min buyuti e cuuɗi makko ɗin wayyal masajidi ɗin non cuuɗi ko juulirde makko ɗe wa haqqun haqqe alal mazuri juuraɗo an yukrima zairahu ko nde o teddinta juuriɗo mon. ashiran sappa bundum anta an fi damanillahi hida e ndenka Allah wa hifdihi e ndenka makko ma dumta foddeyɗa duumi to sallida julde fil masjidi ka juulirde. alhadi ashar sappo e go'a bundum bushra welo welo wodani liman yusalluna alfajra wonande ɓemɓe no juula julde on subaka wal isha e geeƴe fi jama'ati e julde jama bil masjidi ka juulirde ɓe weltinirama bin nuri tammi annora timmuɗo yawmal qiyamati ñande dergal. qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki bashiril masha'ina fi dhulami weltinir seppoɓe ɓen kaniɓe ilal masajidi faade ka juulirɗe weltinirɓe bin nuri tammi e annora timmuɗo yawmal qiyamati ñande dergal. rawahu abu dawud. e athani ashar sappo e ɗiɗaɓum ɗum allahu azza wa jal allah tedduɗo tow ɗon yu'iddu laka no hebilanama nusula werde fil janna ka aljanna. qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man gada kala dawɗo ilal masjidi ka juulirde aw raha ma o hirni a'adda llahu lahu allah no hebilanimo fil jannati ka aljanna nusulan werde kullama gada tuma kala dawi aw raha ma ɗum o hirni. rawa muslim. athalith ashar sappo e tataɓum ɗum ittafaqa alfuqahau karamo koɓe figuɓe ɓe fottani ala anna qalla adadin wonde ko ɓuri fandude limore tan aqidu bihil jamaa kontetende julde jama itnani ko gila yimɓe ɗiɗo wawwa kon ɗum an yakuna konde latoto ma al imamu wonde imama wahidu goto fa yahsulu lahuma heɓano kamɓe ɗon ɗiɗo fadlul jamaa ɓural julde jama. wa tuhtasabu salatu julde nden konte jamaa tan julde jama ida salla al imamu si imamu juuli maa wahidi wonde goto walaw kana haysi on goto laatike sabiyan ko paykum awimratan ma ɗum ko sonnajo. arabi ashar sappo e nayaɓum ɗum la yajuzu dagantako lil muslimi julɗon an yusalli ande julata salata nafilatin julde nafilo bada ɓawo iqamati salati ɓawo julde nden darnanede. wa qad naha rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko agiganelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe haaɗi an dalika ga e ɗum ɓe qawle e konngol maɓɓe ɓe maki ida uqimati salati si julde nden darnanama fala salata julde ala ɗon illa al maktuba sina julde farilla nden. rawahu bukhari wa muslim. wa mana al maktuba ko fanda kon ka maktuba ɗo ay salatu al farida ko julde farilla. al khamis ashar sappo e jabun ɗum man adraka rakatan kala tawtuɗo darnde ma al jamaa wonde jama on fagade atraka al jamaa hara heɓiɗo julde jama nde walay no waɗɗimo noon ayyu timma nde timminta ma fataw konko futimo min assalati ka julde kono ko bada salamil imam wa ɓawo imam on salminde. wallahu taala alam wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jadi,